Te perlok barok kene kedai ke voting result jong barok ki contestant jong ke India Best dan Season 4 hakane ke tiyo. Ke episode thama jong ke India Best dan Season 4 ke bapan i hakane ke tiyo pala dep ka sngi sajan ber ka sngi ubelai kalong ka be internet bah do kata-kata bat kalong ka bapan kendit ru ya ki pai ba ki bas nutanat ban page ya ke India Best dan Season 4 namar ba arngut ki contestant ki yo rung biang hak India Best dan Season 4 lang ba ka wildcard. Haswa bangin po siya kata ka voting result ka wapan ongi pi ka wela don kino ki bakwa ban page full episode jong katu ka sngi sajan ber sngi play page hado ban kut kani video ngan sabatai pi habakut jong kani video kumno ba pi la ban page ka full episode. Mentang ini pai siya ka voting result kano ki contestant ki liya award hakani ka tiyo bat unipo uyok kano award ustif uyok kano award mono ba he award tam hakani ka tiyo. Contestant ubawan hakadambar ka prade udibya joti ubarung hakane he ketiyo lang ba ka wildcard uyo hado lai persen ka vote. Ubawan para kadambar ka banyo de Aditya ru urung lang ba ka wildcard hakane he ketiyo marsen rung ula pangkiwin sindon ya ka stage jong ka India Best and Season 4 bar ki nongkersan ki jong u ki la ai o hado 100% ka vote. Kabawan pada kadambar ka banriu de ka isani ru hakane ketiyo kala ai ka jingsat ka jong ka best ba bat ka internet ba do takta bat kala yo hado 100% ka vote. Kabawan pada kadambar ka basan de ka akina ru hakane ketiyo kala ai ka jingsat ka best ba kala yo ru ka best performance bat kala job ru ka we ka battle bat kala yo ru hado 10% ka vote hakane ketiyo. Kabawan pada kadambar ka basau de uhas ru ai ka jingsat ka best ba hakane ketiyo bat yo ru ka best performance yo ru full score hakane ketiyo bat yo ru kat 100% ka vote nakinong kesan ki jong u. Kabawan pada kadambar ka balai de unaction ru ai ka best performance bat yo ru ya ka best performance bat yo ru full score bat job ru ya ka battle ya Steve Jarwa bat kunju yo ru ka vote nakinong kesan jong u do kesan persen. Kabawan pada kadambar ka baar de unipo ru hakane tiyo los dangkiu biang ula ai biang ya ka best performance jong u bat yo ru ya ka best performance bat yo full score bat yo ru hado 40% ka vote nakinong kesan ki jong u. Kabawan pada kadambar ka bankong de Steve Jarwa ru ula ai ka best performance jong u hakane tiyo bat yo ru ya ka best performance yo ru ya ka full score bat yo ru hado 100% ka vote nakinong kesan ki jong u. Pada duk mentau Steve Jarwa udang long hi highest vote na baru ki contestant jok India Best and Season 4. Kito gi kwa page po comment ngalap share ka we ka link nyan hang ta link pin yo ban page. Pas ko ba subscribe ro.